Mama wakwaba aha GCN page so meeting de Addo searching. And then the day the Kanya would de share mesro na wa subscribe to my channel. We are now don sa and me bell on so ube a notification. And this an new said the to be a ube ye and I say ube ye share GCN page here. Odia henkan a oye juma despite media Peace FM. Omo newspaper review discussion every morning bia omo no or the ensem bi atodwa na ensem no emu enchiremu enamede ebrewi. His Excellency Nana Addo Dankwa Ekufu Addo promise Ghana for say obesi hospitals 111 ede amayen. Na His Excellency Nana Addo Dankwa Ekufu Addo ede ensem we etudwa no. Eyade Ghana fu bebre etro mo adwen efa ho na adwenkyira Ghana fu bi ede eba ne say Ghana from penifone de asem no omo de omo ano ebeka by pass omo bedi so no mo ayama Ghana for de ende endada nko a amanfo bebre eka omo adwen e de efa ho Ghana fu bi nso eka say Nana Addo wa promise ye de yade obeye enti ye fa adwenpa enta nachi na embrem na Ghana fu bi ekasa dodo na eye owura odi ahenkan a oye adwuma ewo Peace FM omo newspaper review discussion so e na odi tudwa e na o say Eye hospitals agenda 111 His Excellency Nana Addo Dankwa Ekufu Addo eka say ode ebre Ghana fo no eyade a wa hyase enye say obi se ona ase ode nani akwakohu ewo central region asen inkro ne ba so a o say eye hospitals 111 na His Excellency Nana Addo Dankwa Ekufu Addo ka say obesia Ghana fo no eyade a ekoso papa enti Nana Addo ebo hye na ode ehye no eyade a odi so enti Ghana fo yemfa yemre enhye His Excellency Nana Addo Dankwa Ekufu Addo nimu na bibia ebekoso kama ede amaye ensem ni say na owura odi ahenkan ede etudwa Penifone de ani ewu na no di ho adanse hu se Nana Addo ka so mo de agenda 111 bi ba so be say ya asabia me kwa me de mani kosua akwako ba ko enyire hye eye a deputy minister for finance abato mpeso aso abena wo say hospital musire nyankwada eso papa enyire hospital no edru he o ma wi ana wo ma nse ma prepare site no nse na ma fasi ewu hwe ampa me de na me hu hwe me de mani akon ana enra achima sene Nana danso esia himfie chenchenche edi cha asane ma aburu hi ekwa special guest of honor no me kono so asane manso akroso manso krutia ho no awurade agenda 11 no e won so masa ku grade wo nyina na contract de nyoma nyina kwasa say eh ya hu ni say ya na ho ato so se beye eno ni asem no hu ni say ya de o na wani age enso ye hye ni say ye hyase a ebedu baby na aye chinchina twa we ye nyina si kireba say me di be die kire no azikire ba ye nyene bida it is about that statement in the kwame na small worker nyina say sisi idea sanitation minister and was a nipa say ba mo fa kwan bone so etu enwea no mo di sense wensu asel kwaye sense ase no enya de onu sisi ablanda pade ne sabeshe demri fam no watena se da wudi si a chain wono de be fe so ezan say ya tranga na ha ye nyahwe ele nipa bi di say kesika adwa na nka ache dodo to kama mansa nyina tia say illegal san winning amudi winning san omudi wie ayi no wono omudi be fe so pa ozi dey wini microphone ra ha be kan enti ozi enye dey yes san winning dey omutu anwa ele wudi ngata no mimia no kra do man ni osabuti ko o kan brofo no tia na yede enikom gasa o manam brofo ne hwesu twa mekawa ndabi anya brofo kranti krambo ne fa wadwuma da bimpo a twi na mekatia enti ne fa wadwuma intimi ka twiti a na poso ho be che ebusua modaroma yeto aso the insight the bokrata e de aba wade on oye owura kenoforiata finance minister mfoni na ba ono de as usual wa shane white shirt na wotini ba bi di fefefe na asemo the insight atraka ono de wose sikasem so for owura kenoforiata ono wankasa na numton wajatu so do kuranie no kwade da wa mfa wana mfa wonche Ghana masika sem atwape enye
enema jensa monema nkoyie omani sika sam no wa mane hunu ene woyo ne kese mu pa oman no ni sika aban nya sika wode be yempum tudwuma wode be to ampum tudwuma so wode be to adwumafo akatuam wode be ye project ahodo efise sika ni ho eno nti ena ban ni abrise chinchina achia yempo 11 ji se eba no it was stress Ghana fo anya ntum ama 11 na mane na ba wo huna mane woni sika o sika bia ni ho niam nkoyie sika sam ne nye 11 na ya bane ni da so se nka ya pene so a wo betete nka prenka presa na wanya sika no de ato project awodo so wo de ato ebi adwumafo akatuamu emputudwuma ban sha se ohia sika de ato so watimi anya bie the insight is sika sam so for the sasemu itudwa na no ewo town hall meeting na se wo wa na no dwa de ya no kasa ya o de sasemu etudwa the insight me de mo god aboka ta the Supreme newspaper, the Supreme so dia ba. Unsa nanse na poso, midim se no aba. Canada compre kwa Japan wusu ne hu krom ha jejejeje. Efa MPP amanyuko no mpanefo a ewo head office wo. Was it this current crop of leaders was it kenken to kankan. Eto mu nyina lusu na so ma lusu on obeti party for betu dey abro party. Ti abro party dey nye na abro nye bebem. Because aburo ni de tell any aburo nya na eko na see dey paper dia basa ken de Japan se ba bia dunu de ogiri so owura Steven Ayensu intim and obe MPP national chairman ebebo amanyuko ni papa intore de ono ka Japan paper dia basa watia gina senka MPP for better na se dia komunko team Emma Steven Ayensu intim na omame MPP national chairman na bibia nso intimi so wapriacho adije de koso de toso na yanse miensani e wo kwa pre se nai wakwache wo wa de kufu ade ope president edi onye omomobo aminima ada unso no so ne hu dwo unse da nti ne hu nsem bebre bia sa ene wasum mache we are the inside the Bokrata Ediaba was it Kani General Secretary Ma Christian Council of Ghana Reverend Dr. Puni Frimpon on Waka say was he waka chere or the susia to abanisa banya is 11 no ebe ya twe secretary adia bi won ma wo ya menye tintintinti adia wo de koi wunu sa wo de ya na achia wo di si anachia we se mempene we se na wanhwe ya 11 enam so bebo kuroi be manipa mu acheche ede papa mu beba we se de bi we se an we se aye we se anu ode we se kotobeku asemba kopa ya twa na ban dan na chichira chete se betimi a ene 11 no ban on suspended on tun sensan emma ehun komodie ni nkonwasie ni adwento ato a enkoso na aban emmo hu dawro enkyerkyere mamanfo ntimi tiase na nipa nyina mpene so sa de nya wo de bedi na sese chinchinche ye mpel se chinchancha de baba eno de akobasa na ye ntintim so it one de nasemo de tudwa ni se 11 no ebeya aban emfa enkonkon wase onchra Ghana for chi vat eba Ghana for nyina kai bedani nchi ni washow mebinmu sore ye ono ama mperi ota konwa so eneyi no sabre onu odi animu ose niam bebrebe na koso na enso so eneye tutututu bibia ba fomboko eti 11 aban no suspend na akirei enkonwasie ni adwento atoa ene nchekire koso na ntiase no nipa